right into Ashafo Nana Boso Agbemo Tola. Nana Boso Agbemo Tola ni annual year festival. Ene elkoso ewa ha ewo akate. Na yewu ni se ene eda etwatso. Ene the last day. Ya de jimede ni nyina eba na wie ye. Em say ene 1 week. And I must start a program since last week. Na yawa ha me je say ya di ehu videos bebre ebremo mo ye na hwefo a abrabre nyina dade nyina muta ye chi no na mo hwe jimedie ekoso ewo amamre fie ewo Kabacha TV no eno ena etoso eda eye ewiye da no yadi ene so program no ebremo enti se o hwe ne ekoso na eye Nana Boso Agbemo Tola ni annual year festival final day ida etwatro kwa ene semestre se ube fiweni na wa bie waso na nya ekoso nyina wedi weni ahwe nemo mesre se enyema ba ko mienu bi ewo program yi mu a se uya opanyi ana se uya mami eni papa ewo fie na se wo hwe program we am stress enyema ba ko mienu bi wo ho a ensese yema no a omo ndi 18 years omo di omeni ebe ho because essence second to war we say amanfo e second wo mo e twitwa mo ho mesre se awofo no moni ebe ko ho pa e de amaye se na ebe ya yema o fie no omo hwe program we a omo practice yema bi say e wo fie iti ebe jamu mo ebe se obi ewuni na wo hwe nya e koso ewa ha Kabacha TV Udia na Udia se amamre ena eguso e de bremo ti ehwe kosi ewie
Jaman sina lamba o dunia. Tise aye kanu no afahye no koso didinde bia ye nana agbamoboso oye ni nana ya ye wo se na obosum no nipa ba gbare ovodu odogo egbanya nkeke mamle to ga kemi pa ba du ama tanke gbo to vodore adibe adu no poi agba la kho ba yiga awon de sara voda agbanya kho ma yiga adibe ya jira do ke na ba sama la kpobe yelata ye kho ma na hen ala to la na vai gbo yo ka fifila mi pa ba apare me nyami bagere madibi adogo apa mo nke gbo to lafia vinyere ka apa be ya eta ka va bia ba sere hafi ajo yo togbi mi le gbo mi pojo hareko mi yo katafi oji ma mi anaga du ana pe no Asika.